simiɗo wuri a wonata e ngal dewgal ɗo hara noon ko mo o jombida ɗon mo o kafi mawdi ɗon maɗum woɓɓe kañum kadi hara ko bandiraɓe modi maɓɓe ɓe noddata ɓe nodda ɓengu koto maɓɓe ɓe wi'a an a wonata e ngal dewgal ɗon miɗo jokki mi rewa e reweteɗen fuu fiya iwka dewgal ɗon maɗum fiyo tawdo ɓe rewa reweteɗen fuu fi yo muskila wonu hakkunde oɗo sonnajo e modi makko tawa ɓe feppata ko wiyete kon e pular ɓe iwlata ko woote kon ɗum marɗen ko yewten e ɓe wonɓe wadde ɗum ɓe pellette ɗen andina wadde e communauté meɗen no wodi hande sonnaɓe golle maɓɓe fuu ko darugol yahugol oɗo karamokojo heɓi oɗo karamokojo ƴetta kiiɗo nasi heɓi kiiɗo nasi e ittugol sadakaji ɗi wi'a ton fi hon ɗum tawa ɗum ɗo fuu hakkille maɓɓe ɗum fuu jinduru maɓɓe ɗum ƴawra jolda maɓɓe ɗum fuu ko fi wata modi maɓɓe e sina maɓɓe wata fottu ma fi wata koto maɓɓe e ɓeygu muɗum wata fottu ma fi wata ɓiɗɗo maɓɓe reedu on e ɓeygu muɗum wata famudir har ko wiyete konko jalousie yagal ɗum no wodi jonnon kon ɗum marɗen enen ko yewten fi nde ɗo toɓɓere wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam haray e wodi neniraɓe buy walla sonnaɓe buy bandiraɓe wonɓe wullitagol wonde maɓɓe mari probléme ji ka dewleji maɓɓe hara kadi ɗin probléme ji ko ɓuri hewde kon ko hakkunde maɓɓe e modi maɓɓe e siniraɓe maɓɓe ɓen bal no wodi wonɓe wiwde en haray woɓɓe e maɓɓe siniraɓe maɓɓe ɓe daroto wi'a ɓe an simiɗo wuri a wonata e ngal dewgal ɗo hara noon ko mo o jombida ɗon mo o kafi mawdi ɗon maɗum woɓɓe kañum kadi hara ko bandiraɓe modi maɓɓe ɓe noddata ɓe nodda ɓengu koto maɓɓe ɓe wi'a an a wonata e ngal dewgal ɗon miɗo jokki mi rewa e reweteɗen fuu fiya iwka dewgal ɗon maɗum fiyo tawdo ɓe rewa reweteɗen fuu fi honɗum fi yo muskila wonu hakkunde oɗo sonnajo e modi makko tawa ɓe feppata ko wiyete kon e pular ɓe iwlata ko woote kon ɗum marɗen ko yewten e ɓe wonɓe wadde ɗum ɓe pellette ɗen andina wadde e communauté meɗen no wodi hande sonnaɓe golle maɓɓe fuu ko darugol yahugol oɗo karamokojo heɓi oɗo karamokojo ƴetta kiiɗo nasi heɓi kiiɗo nasi e ittugol sadakaji ɗi wi'a ton fi hon ɗum tawa ɗum ɗo fuu hakkille maɓɓe ɗen fuu jinduru maɓɓe ɗum ƴawra jolda maɓɓe ɗum fuu ko fi wata modi maɓɓe e sina maɓɓe wata fottu ma fi wata koto maɓɓe e ɓeygu muɗum wata fottu ma fi wata ɓiɗɗo maɓɓe reedu on e ɓeygu muɗum wata famudir hara ko wiyete konko jalousie yagal ɗum no wodi jonnon kon ɗum marɗen enen ko yewten fi nde ɗo toɓɓere haray en wi'ali ko yewteten konko ma ƴette kono noon haray enen en ɓanginay tum ɓe rukum famuɗen kon e muɗum jama on dara si tawi woni hiɓe faala wonɓe wadde ɗum ɓen ɓe acca si ɓe faalaka komo kala andi ko honno faala tawroyde Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en moƴƴuɓe haray musidɓe julɓe tedduɓe la shakka en fo hiɗen andi hay wonɓe wadde ɗum ɓen hiɓe andi wallahi hiɓe andi ɗum moƴƴa hiɓe andi gerugol bonna hakkunde jombidirɓe dewgal ngal Allahu subhanahu wa ta'ala yamiri yo haɓɓe yo ngal waɗe joɗagol ɗon tawa an kadi ko dewgal siga ngal dewgal joɗɗinma ɗon imma ko an ata jombede ma ko an sakkita jombede imma ko an mari ɓiɓɓe buy ka galle imma ko a woni mara ɓiɗɗo no situation mo fewnorɗa o ƴettugol ma décision wondema a wullinay sina ma'a a geray ha o serta e modi ma a geray ha tawa ko an tum fewjata ka galle ko an tum wowlata nder ton sina ma kanko o mara konngol kala ko o wowli ko probléme hakkunde makko e modi makko kala ko o faala ko probléme hakkunde makko e modi makko gera ha bonna life makko bonna gurdam makko ɗan tawa joni kanko ka o woni wo ko miijagol ko jiɓagol ko wullugol ngar rewɗa wo woni ko haalaji waɗɗa hakkunde ma e modi ma ɗum ko haalaji waɗɗa hakkunde ma e koto ma ha ɗum yani hakkunde makko e modi makko ma hakkunde ma e ɓiɗɗo maɗa on fiyo ɓeygu makko fi wata o famodire ɓeygu makko woni ko haalaji waɗɗa woni ko waddidirgol woni ko fenande woni ko karamo ko yahuɗa kala ngal fallirɗa jento ɗo an wonɗo wadde ɗum on nana ko honɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makani kala jokkuɗo bonnudogol dewgal goɗɗo no o wa'iri wo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki la'ana allahu man habbaba imra'atun ala zawjiha wa la'ana allahu man habbaba rajulun ala imra'atihi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki allahu on huuɗi kala jooɗiɗo waɗi golle muɗum bonnugol hakkunde jombidirɓe idan ko an non andi siɗa faala tawede e nder ɓeɓe allahu on huuɗiɗo o yo Allah dando en nelaɗo maki allahu on huuɗi kala neɗɗo woni sonnajo woni gorko geruɗo ha bonni dewgal sonnajo hakkunde makko e modi makko ma kala geruɗo jokki gorko ha o bonni hakkunde makko e ɓeygu makko joni noon ɗo ko an andi rawo ngo wonɗa rewde wo ko ɓe maki ko kala bonnuɗo hakkunde maɓɓe waddidiriɓe ukkidiriɓe ha hakkunde maɓɓe boni andu an on haray a naati e nder kuddi Allah nin sa a tubali ruttiɗa e ɗum e hadis goɓe ɓe maki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna ɓe maki kala tewiɗo pas bonni dewgal ngal Allahu dagini haɓɓira diñal islam on kala dariɗo ha ɗum boni o tawakay amen menen
ɗum woni o tawaka e julɓe ɓen, o tawaka e mofte nelaɗo de rekonisiɗe yawmal qiyama ɓe tefanoyta ɓen. Haray si a hewtoyi yawmal qiyama tawa hiɗa yaadi e siga ɗiɗo probléme ji, a naati e noppi sonnajo ma e noppi gorko ha o ani modi makko ba ɓeygu makko hara ɗandi ko fenande, ma a yahi kara makko, a ƴawri, a joldi, a windi nasele, a lotike maɗum, a waɗi ko ɓe ñama, kala ngal fallirɗa ɓay buy ko ɗum woni wadde. Andu sa tawtoyi yawmal qiyama nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe tefanoytama, ɓe rekonisatama hay jeyaɓe mofte maɓɓe ɗen, ɓe maki fa laysa minna, haray o jeyaka e amen, haray ɗaɓɓan hoore mako konto jeyraɗa. jonnon kala mo jeyaka e mofte nelaɗo ɗen tawa ko o sayi ɗo wuruɗa, andu haray ko an e sheytane wondude, sabu tati ala to, ko imma aɗa tawaka groupe nelaɗo, ma a tawaka groupe sheytan. En aray kadi hollugol ɗum wondema kala wonɗo wadde ɗum haray ko sheytan woni gollande. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi almuslim ma yuhibbu li nafsihi. hay e goto moɗo wawata gomɗinde ha o timmina ko Allah faala kon, o hewta degré mo Allah faala on, sina o yiɗanay mo siɗɗo makko on taw ko yiɗani kon hoore makko. joni an siko ɓeygu ɓiɗɗo ma wonɗa bonnude fi muɗum, an hiɗa ka modi ma an ko a jombanoɗo, a woni ka dewgal ma ha heɓi o ɓiɗɗo ma o jombama, fi a yiɗa jiwo on, fi a yiɗa systéme jiwo on, ɗum hewta ko gera ha bonna hakkude maɓɓe, si tawi do na e hoore gonga, si tawi na e hoore bonnere jiwo on. hewta ka yaha waddendiraɓe nder ton fi to yo ɓiɗɗo ma on ɗoftoma gera wullina oɗo jiwo, ɗum no harman ma annene sagata on. bal an bandirawo on si tawi ko kotoma ɓengu kotoma, no harman ma ka ƴetta hunduko ma kon ukka e dewgal koto maɗa ngal, ɓay wona an torete, wona an toroyto, wona an okkitirta, wona an okkete, an kadi ko a jiwo hanuɗo jombede nokkugo, bal ma hara ko a jombaɗo nokkugo, an kadi yo mapine dewgal maɗa ngal, sortu hunduko maɗa kon e dewgal koto maɗa ngal. sina ɗum honɗum, si a corkonni keɗo wallahi ha ngal dewgal boni, andu an kadi a naati e ɓenelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki ɓen allahu on huuɗi kala joɗiɗo bonni dewgal hakkude yimɓe. haray an kadi a naati ɗon, a naati kadi mo nelaɗo maki on, haray a tawaka e mofte maɓɓe ɗen yawmal qiyama. wona mi wowli ɗum, ko hadis nelaɗo sallallahu sallam woni addude ɓe yewti kon. idan si tawi woni ko yahoɓe karma ko ɓen ƴetta nasele adda wi amin ka galle ɗo ko min tun hani wowlde ɗo, ko min dowa wonde batajo on, ma yiya woɓɓe no mantora ɗum, min koko mi wi wo gorko waɗata, hay o susatalam, ɓurɓe hewde ɓen waɗoɓe ɗum a taway ɓe jatoto ka yaasi kadi, ɓay haray gorko on ɓe récupérino ɓernde makko ɗen, koko ɓe faala kon o waɗata joni. hara sina maɓɓe hay si torike ko ɓuri e fanɗude ko probléme, si o wowli woɓɓe wallahi hay hakkeji maɓɓe ɗin ɓe accino hettugol sabu sina maɓɓe ko waɗi ɓe ko ɗum no woodi. haray hakkeji maɓɓe ɗin joni koɓe négocie ɓe hetta sabu sina maɓɓe landino contrôle de gorko. haray ɓe on ɓe yaade ɗo karamo ko waɗa siga ɗiɗo piiji, an taw so tawi ko karamo ko yawɗa, andu taw iw ɗon an e Allah taw on gayni. kala yawɗo karamo ko woni ko nasi ƴettata, kala ngal fallirɗa ngal ɓe jonnuma ton, ya aru wona an fi ayya wonu batajo on, andu an e Allah subhanahu wa ta'ala taw on gayni. sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki man ataka hinan wa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. kala yahuɗo ka darowo on, ka dorejo on, o hooli ko on wowlantamo kon, ɓe innama yaw itta oɗo sadaka, yawgera o ñamaki ɗo nasi, yawgera waɗanamo ɗum ɗo ka awloto ɗum, waɗu ɗum ɗo e ɗum ɗo. kala yawɗo gomɗini ɗin ɗum piiji golliri ɗum, haray andu taw an a yeddi ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tippinako e maɓɓe fes. iw ɗon si a hoolike ɗum ɗon a kontaka e julɓe ɓen, a perdi carte membre ma julɓe ɓen. nami wowlikoy ko nelaɗo maki faqad kafara bima unzila ala muhammadin, kala yedduɗo deftere tippina nden hoore nelaɗo o tawaka e julɓe ɓen, haray anga perdi membership ma o. taw an wonɗo yaade karmo kon, andu taw a shirkani Allah. Allah wi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u. Allah yafanta ko kala mayɗo no sirkandemo. joni sa yehi a waɗi a haɓɓi modi ma a waɗi ko waɗata o, andu ko aduna o wonɗa ɗaɓɓude, laharan kan amara ton fus haray wakkilo ko aduna ɗo. ɓay pellet ko Allah wi yo gorko jombu ɗiɗo, ɓay mo andi ɗum no heƴay mon onon sonnaɓe, nde o anduno o waɗanari ɗum gorko, o yaali yo worɓe ɗiɗo jombo sonnajo. jonno si Allah yamiri goɗɗo yo jombu ɗiɗo, o wakkiliki o jombi ɗiɗo e hoore dewgal sunna e farilla, an e makko hiɗon fota ɗon no waywa baba goto ɓe ɗiɗo e nder leydi e nder suudu, ko goto woni baba maɓɓe ɓe fota nder ton tek. donc an e oɗo hiɗon fota ka modi ma, amara droit rewgol kala ngal rewata fiyo taw ko antum ɓuri nder ton, ko antum mari nder ton pouvoir. wallahi kala wonɗo e ɗin situation ji, si o accali yo andu taw kanko o yiɗa modi makko fes, wona a yiɗuɗo modi ma, bal ko a wonɗo profitugol e hoore modi ma. sabu nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam kala gorko immoyiɗo yawmal qiyama tawa himo ɓurdindinno ɓeygoli makko ɗin, signal on ko hollata jama on kon oɗo ko gorko mo fewano, haray sengo makko go fof ko maygo, o immoyto hara sengo go ko wurugo no mo wawi seppude, gonɗon no moƴƴi goya sengo fof ko maygo. ko ɗum ɗon signal ɓe
worɓe ɓurdirdimɓe ɓen ɓe ngoli mon ni jonnon an a sonnajo jombaɗo wi'a aɗa yiɗi modi ma tawa an a pusay mo gera ha o anya sinama andi aray an a uttani on dambugal yitengal a wi yo feƴƴu yeso iwtira ɓawo nato wi'a noon ɗa yiɗi mo haray ɗum ɗo hollali honɗum wonde ma hiɗa yiɗi mo few parce que a uttanimo dambugal yon fo on nato yite andu an o wonɗo wadde ɗum ɗo ɗa mari taw probléme ji ɗiɗi ha tati ka Allah mawnuɗi kadi gogo a shirkani kanko Allah a ƴetti kadi hakke o sonnajo ɗa on sonnajo mo wonɗa bonnugol dewgal mum ngal ɗon ɓe seediwo ɓe seedawo si tawi tun ko an geri ha welo welo makko gum boni hakkude makko e modi makko andu an taho a hiɗa mari hakke kala ko wurli ɗon kala ko o soñji ɗon kala ko o tampi ɗon a hettoye ɗum yawmal qiyama kaka moƴƴi maɗi naɓorɗa ɗi ko ɗon ƴettoyte o jonnete sa mara moƴƴi kaka bonɗi makko kanko sonnajo ɗi o ƴetti ɗi o marnoɗi ko ɗon ƴettete an joni seɗa kanko o hetto nata aljanna haray koko wonɗa ɗaɓɓugol ɗo fiya wonu bata fiya commando ka galle fiya wonu ko an woni teddinaɗo on ko an woni wowlowo on ko an andi fi jawdi modi maɗa ɗin ko an andi fi tereji makko ɗin ɗum ɗo fof ko perte ko zéro ni haray ya andu ko wonɗa ko wadde wallahi ko fi tun duuɓi seeɗaji ni ɓay no gasa an wonɗo wadde ɗum on hande no gasa mari duuɓi 50 duuɓi 50 duuɓi 50 si tawi woni hiɗa mari duuɓi 50 nelaɗo maki mofte maɓɓe ɗen ko okka kon ko hakkude 60 e 50 si feƴƴi ɗon ko bonus jonnon si tawi ko duuɓi 70 wurata hiɗa mari 30 ma 40 haray ko fi 30 wonɗa bonnirde aduna maɗa on ɗo fi 30 wonɗa bonnirde aduna maɗa on ɗo haray kadi yo laaɓan on onon sonnaɓe ɓen kala darotoɗo pompa ɓernde mo wi'a kañum o debbo wonataɗo o ma on o natataɗo o si Allah jaɓi mi rewa reweteɗen fo raw debbo natali ɗo ma raw wonali ɗo ɓay ko ɗum ɓe wowlata andu taw an tigi a hollani hoore ma wondema a falaka aljanna Allah on ɓay ngal wakkilorɗa wo ngal ñeñinirɗa wo si a natay aljanna Allah on a heɓay nder ton sina ɓay nelaɗo maka ni en sallallahu alaihi wasallam kala gorko natoyowo aljanna himo mari ko wiyete kon hurul ayn si a yahile an a tawaka e hurul ayni ɓen a natoyay noon sa nati noon aljanna a jombama nder ton ko an e ɓe ɗo wonoyta sina a andi sa haɓi fi sina yagal karna ɗo min naligo yo goɗɗo encourage goɗɗo yo jombu komi wi ko si tawi modi ma no jombude ma o jombi an a ƴetti rankil on sonnajo ɗon fi lorrugol moɗo tawle o wi'ama o waɗama o ñamanama fus ko fi tun ɓaƴ on ka fi dewgal andu a dartike ko Allah subhanahu wa ta'ala wi'i kon a dartike Allah sabu ko Allah wi worɓe ɓen fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba'a jombe ko newani on kon o wi ɗiɗo tato ma nayo ko yamirore arne kal qur'an fi kala heɓuɗo feere yo waɗu ginnaligo yo fof waɗu ɓay a wolay goɗɗum jamam ɓe fama goɗɗum kono tawɓe ɓen newananike ɓe waɗugol wuta sonnajo go'o kippuno bondirana ɓe ɗum ɗo idan joni noon nelaɗo maki ɓe horol ayniɓe wonɓe ka lahara ɗo ka aljanna si goto e maɓɓe addama aduna ɗo jalbeni makko ndi yoni ko natta nange ngen e lewru ndon hara ɗum ɗon to yoni ko jalbina aduna joni noon an sa ɗoftike Allah a ɗoftike modi ma a woni ko nelaɗo maki ko mar'atu saliha ɓe maki aduna on fof no weli kono ko ɓuri welde aduna on fof ko almar'atu saliha aqul ad-dunya kulluha mata'un wa khayru mata'iha almar'atu saliha idan an si a woni on sonnajo moƴƴo ka modi ma tawa ko waɗata compétition kono naciroya aljanna a natoyi aljanna ɓe hurul ayniɓe ɓe wonoyay kamɓe tigi ɓe aroye hakke ko Allah okkoytama ngari kon yani sonnaɓe natoyoɓe aljanna ɓen hurul ayni ɓen aroye hara ɓe jalousie ɓe ɓenna Allah honno menen kan naɓamen ka aduna min yangano modi amen fiyo men heɓu kingari kiɓe ɗo heɓi awa siɗa fala wadde compétition siɗa fala heɓugol bata yagal bandirawo ɗaɓɓu lahara ɗaɓɓu ka aljanna Allah gollan aljanna Allah on wata bonnuɗo aduna maɗa on fi yawunuɗo bata ko tawata ɗum nafatama fi duuɓi seeɗaji ni haray lanni